هون لراديا دنگ گل گهدار دکن و دنگا روژ آوا. دی برنامه و دنگا روژ آوا ده از کردگار درعی بورمه. دولت ترکیه لسر زمان سروکی و اردوغان دیس هجی گفان لباکو رجلات سوریه دخه گو دورا به اوله آنگی دورا تامپون و گو او بناف دکه آبا بکه. هر وها جی دیار دکه گو دخابینی دو تقضی دکه گوه دور پیشگرینه لدورا قادن پارسنا مدیای و بداوی بکه. گلو ترکیه چدما براوی و پارتی دموکراتی کردستان و بغدای ده چه بویه چما وها پشتراست جوان آلیان. هر وها جی انجامین و چه بن جوان نرخاندن وان مجاران بمریا رزدار غریب حسو هفسروک تفگرا جواکا دموکراتیک تفدم رزدار غریب ام خیرهاتنا و دیکن سرچواز خیراتنا واجی دکم بله رزدار غریب شخو امگل که کیف خوشن گوا و خواندن اما پجرانده رزدار غریب گلو پاش پرده یا وان گفن دولتا ترکیه چیه؟ گودی ساجی دیار دیکه گو اوه ایریشن خوالی سر گلی کرد بردوان بکه به تایبت ده باکر رجلات سوریه دروج آوای کردستان و باشوره کردستان ده جاريدن بخيراتنا ودكم قالك سباس دكم نجار عولة دولة داغر كاريا ترك جف وإيريشان لسر إرادا قالي كرد بجيشتي چار پرچه كردستان ده دوخه و هروا إيرو روجاوا و باشور كردستان رسما شخارا كريه هدف و إيريشين جور بجورب این شر تیبت سیاست هری قریش آرمانچ قرکرنا گلی کرده نجار عوله باتشتی دکه و گلک جورا جی دماغو گف خارنگی دده یعنی وکسوزگی ایریشی خواب بویشی وازی دخوازه پیک جی بینش خار روا بکه جبورای گشتی هندره ترکیه ده قزنج بکه دماغو دجمنگی وسا دولتگی وسا بخوازه بشر جباکی قزنج بکه تیواته گو او دولت آن او فاشزما هدی بربت تکچونی در ره چنگی همل در و دولتین گو آلیکاریا و فاشزمی و داگرکاری دکرن یعنی و حکمت فاشز دکرن هم دندرده گو دنگ خود دان آلیگری و حکمتی و parti bune beri heyde gişti astagi ev gramiya xan wenda kiriye luma her tüm gefxarin eriş zede dibin Rezdar garib hunna binin go Türkiye ber be faşizmeke pir dijwar bedere Rewşa welatê xwe an jî axa xwe ya geostratejîk bi kar tîne ji bo ku armancê xwe pêk bîne. Gelo ebaya ev tevgerên Tirkiye û tevlihevkirina wê metirsiyan li ser aştiya cîhanî ji çê nake. Tirkiye dema ku dostê xwe winda dike û di aynî wextê de bêbawerî Tirkiye hatiye dîtin çünkü siyaseteki asla cihani de tekirin ve siyaseta 100 sala nu de devletin kapitalizm, devletin hegemonik duhazın şevaza ve rahi faşizmi gu de Türkiye'de pır peş ketiye de serdema AKP u MHP'de de rojlata navin u de cihani de xateriyek pır mezin rude de Türkiye çima ve xateri permezin kir u çima gusa vakit bejin delal ser herimi ve u ser welatin rojavayî ve derre çünkü giştiye astagi dwe mefhumi de jiyan dike enno herkes de beje ciye Türkiye ciyegi jeopolitik stratejik pir mühime pir giringe ciye Türkiye mevkai ve coğrafi باندورگی و پرمزن توازن آبوری انرژی سیاسی اصلا جهان ده شکرن همو دولت محتاجن گو گره که دهندری ترکیه ری باز همو سر ترکیه درباس ببه جبو ویجی ترکیه دما گوات شتاد و 100 سالی ده فرق کریه daha زیاده تر غرور گیوی چه بو
غرور گیوی پر مزن چی بو هم در رجلات ناوین ده خواست سیاست قریش بده مشاندن و هم ده اصلا ولات روجاوایی ده و ده ناتو ده خواست سیاست اگه بده مشاندن باندور اگه بده چی کنن لی وان انجام و حراک گوهم بیجن و به و راپرینا گلان در رجلات ناوین ده درکت پیش تایبت دولتی گو در دوری ترکیه و رولا ترکیه و سیاست ترکیه AKP MHP وانا دا کشف کرن یعنی ترکیه وان 10 سالین داویده بر و دولتگی نوجن کرنا تروری تیمار کرنا تروری چو و ویجی جواکا نف دولتیش خاره خطر دیت یعنی ولاتگی جی وی استراتیجی گرینگ مهم یعنی رولگی وی پرمزن خانه فرقی واتشتا لی ترکیه خواست به فقگی وصا گرگو گونما کانه جی درکه و بلکه هنک دولت جی هبن ترکیه لنگ ترکیه به فقی و گری دابن یعنی گو ترکیه به ضعیف بکن و عینی وقتی ده جی یعنی ترکیه دمی داویده تکلیه خواه مثلا به ناتو را و ولاتین گو اندام ناتو ده یعنی ترکیه بوان ولاتاره به غرور نزدیک بو یعنی ارتاق ناتو سانکی ترکیه سرکیشه ناتوی ده که به روسا را هفکاری به اوکراینیا را مثلا ده شر اوکراینیا ده پرهاته کشف کرن یعنی لیستوکی دولتا فاشستیا ترک به سوریه را با اپوزیسیون سوریه را لیستوک در کتنا پیش عرب را لیستوک در کتنا پیش یعنی حتی کشف کرن گو ترکیه به سر خواهی دی پرتشت خطر پرتشت مزن خطر ده مشاندن خواستن و تحجیم بکن یعنی چوک بکن لورا نایرو تبالا خوابده ده سیاست و نقشه جهانی ده خطا انرژی گو جهنده درد که و تی رجلات ناوین ولات جور بجور ولات کندا وره حتی اسرائیل و بحری درباست به پارا ترکیه تی ده تنه یعنی دوی تنبونه وی پاره ده اب سری خواهی مساجه کش بو ترکیه مساجه وی اوکو انو ترکیه نماهیدنا دبه موقع جیوپولیتیک سیاسی استراتیجی یعنی به باندور کرن تقازم به تأثیر بکن دوساوی احتمالا مازن اسرائیل بگره اسرائیل ببه دولتگی جیگ موقع الاستراتیجی مازن ها جبو ویجی یعنی دما گو ترکیه جبه خطی درد که و به باندور دمینه و ده شر اسرائیل و حماس ده هر خواست رولگی بلی زر رول جیب دست نکد demek ki de deri da imkanı xwa Türkiye nas kir wezne xwa nas kir Türkiye ber ve inqirada gider çava İmparatoriya Osmanlı 400 sal şonde yani İmparatori jevket şaati belav bu İru aynı tişt seri Türkiye'ci muhattat ki vsahaya çünkü hem aliye gida siyaseta nav devleti per ne be hasiyet aliden de civak ji be siyaseta qarkirne a devleta faşist ya Türk de meşandın ve ne be hasiyet ul haber be siyaseta qarkirne civak u gelek PKK guhana derujlata navinde de Suriye'de le Irak'e em bejin belki döndür Türkiye'de bxade lehember ve faşizme lehember ve siyaseta قرکرنی دنوا را پرینک برخودانک تکوشینک پر گل رضا غریب شخوا که برخودانا گل و دموکراتی خوازا لهم به پروژه ترکیه هیا پروژه عثمانیا نوجن گلو پارتی دموکراتی کردستان ندوی فرقی دیا چما پارتی دموکراتی کردستان به پروژه ترکیه را دیراندن یدکه و چه سودیجه بگرج به سیاستی ترکیه به پارتی دموکراتی کردستان را دنوا تکلیک پر مزنده یا ارتباط اتفاق هنه ارتباط علاقات هنه جبو ویجی یعنی دما گو ترکیه دبینه ضعیف دکه و وزنه وی تک دچه دخوازه چپ که آلیه کی کردی قزنج بکه یعنی هر تنازلات ترکیه که جبو پدکی جی هبن احتمالا تنازلات گودکه جی چیه سینور وکرنه دروی سینور تشتکتونه هم بیجن شرکت
شرکت کسی گود نوا پیدا کرده حمول ترکیه شرکت وان تینب کار آنین آبوریک مکن چه دبه ترکیه فیدیش آبوریا وان دبینه و وان دستک دکد آلی مواد مستلزمات گوان بیجن جبو باشور yani de alverek tıbbi xazı ne xazı heye بله و دیار کرگو ترکیه به هند داینین وکه بازرگانی آبوری و کرناسینوران خوازه پارتی دموکراتی کردستان تخنا و پروژه خوده گلو ترکیه چه سوده ویج پارتی دموکراتی کردستان بگره یعنی چش پارتی دموکراتی کردستان دخواده ترکیه تنه چش پدکی دخوازه آلی شرده چوا کانبه پدکی ده شرده کار بینه لگوری خواب بده کار آنین مثلا شان قالی دل گوری ترکیه تا حرکت کرد الانبیجن آلی زمار آلی مخمور لگوری ترکیه تا حرکت کرد گلک جیاندل گوری ترکیه تا حرکت حتی الانبیجن اب ایریشی دولت فاشست یقول سر آلان پاراستن مدیاتی کرن همبر گریلاین قهرمان یا جستار yani tekuşinavan permezin temeşandın Türkiye guri xwa pedekit ve alanı da jib kartine be sadan ambejin bargahı Türkiye çebune ciye bargahın peşmerget de nokta temerkuz peşmerget de baladıke teslime Türkiye'deki peki demagu Türkiye zayıf dibe xadaveje nokta Kurday zayıf نقطه کی کرده ضعیف ده کدری ده ترکیه بوردگره یعنی وقت ببین من این یوکل کتف یعنی نقطه ضعیف ایرو ده نوا کردستانی گشتی ده پدکیه çünkü pedeke bir Türkiye ne kan tüşteki bike Türkiye jiba nokta istiklal dike lehember irada geliye kurdu bu kartine yeki rezya kurda zayıf dike u xape xurd dike serviye asasi eb tekliyen Parti Demokratik Kurdistan pedeke و ترکیه به هفته دینه مشاندن و کدری بخواست شر بکه و پارتی کارتینه سیاست به پارتی پدکه کارتینه شخارت که وکه نینکه یعنی کده بچه دبی کرد آدمی کردی وانه کرد الجمع جهنه وای کرد گو گوری مدخبت ابه ارجیب سری خو خطک پر خطره خطگی دولت ترک دولتي هوف الكوهية فاصلات çatay هوف الكوهنة terör الكوهية Türkiye البشتة tamam dama gutuşta gusad be tekliği gu terkar çevi be gerek de çarçuva ve hattı da be ki Türkiye redin meşe ki destek be de Türkiye ki Ali Kariş Türkiye bigre gerek de çarçuva ve hattı da be mukhaben Parti Demokratik Kurdistan ji de be hattı da şerike devleta faşist ya Türkiye ودبي خطي دجي امتداد وي حتى تشقص فاصلة شتا در هنا امتداد بيجي حتى وداري درج بو بيجي ابدو خازه بيجي وازه تشبكه الشر برفره بكه işte devlete gidin nava NATO da rojana gaf kharini bide tehdit bide erişi haber pere bike irusi bazı eriş bike Rezda garip geten devleta Türkiye ve Seroki ve Erdoğan boya mijara rojnamegeriya cihanici vaka rojnameya Şark el-Awsat godiyar kere bu edi Türkiye haziriyen permezindeki jibo erişeke mezin leser cihain Kurdistan'ı kadın gerela Şark el-Awsat çapamanya Avrupine çapamanya Arabine Kurdine herkes bahsedeki دبي وي تركيا حملة جراكا باكي سر جاسس حملة راكا دستاكش كي بقرا كي هزي بدي يقواتش كونا چما دامي پیش ده تخازا إريشاكي برفرات شبكة demek ki Armanca Türkiye ne çare serkene Armanca Türkiye xatmandını bxa xatmiye derre çare seriyel cemnene dindin o dixaze aluziya gudurujlata navin de hey ve aluziya kurtir bike ve aluziya pır bide peş o dagirkeriya xaçı bike yani Kürt ne kabul Kurda kabul nake Rebebya Khusar kabul nake irada Kürt peş ke ve cemui pır xatere yak reziya mala Kurdi çebe ve Türkiye pır xater dibine aj bu beji rojana gef irada meduxe rojana tehdida de çekirin rojana tecrid da zidetir ser reber apu grantir dibe siyasata qirkirin ser imraliyette fard kirin siyasata
تجرید سر امرالی و سر جواکا گل کرد و همو پیکاتی گو جبو آزادی تکوشین دکن چارچوبه فلسفه ریبرتی ده ev daha zedetir te gran kirin. Çima? Demek ki bakha devleta Türk giştiyem aslaki giştiyem merhalagi Ango Türkiye hezdike go idi graniya ve de qadan abnetaveyde wenda buye. ev graniya xwa و ev siyaseta xwa edi wenda kiriye و be bavar maye. و ev yakajı NATO jî gişte ketevi farkı Türkiye de NATO'da neveke beriye. Lawma Türkiye jî hesabı xwa dike işte hesabı xwa dike enu NATO'da rolü wê heye. Lê ama NATO dibîne ku tu rolê wê naxwaze rol bide û naxwaze bi vê şêwaza ku Türkiye nav AKP tê îdare kirin bi wê şêwazê di NATO'da were dîntin ev jî NATO jî bu xwe xeter dune ihtimala Türkiye bat hareketê giştî dike ji bo ku NATO kaşa nav şerekî bike şerekî mezin bi şer mezin bibe. Pekê ku şer mezin bû kê bisekmîne ji bo xatirê Türkiye. کسی کو وی شری بسکنه نینه اجبو وی علی دخوازه چپ که کرده تهدید که ایرادا می روجاوا با کرجلات سوریه تهدید که ریبر آپو تهدید که یعنی که چما یعنی که جان هنک هلوست خواهیه هلوستنی نتوینه و پر کور yani vakit ve helvas ilhember Türkiye nişan dedi evcidi be Armanca devlete faşist ya Türk yani. Az bu veji yani duhaze çıpke şerri xabibi şivazi berfere bike dagirkeriya xurt bike yani. Rezdar garib de demek de go Türkiye duhaze Bagda ve Erbil anji Parti Demokratik Kurdistan buxaret texnaba şereki vekili bgereylayin azadiyere. Gelahun helwestin her du aliyan çava duxinin. Helwestin Bagdad ve Erbil. Yani dedi Ali de Irak استراتیجیک دفکره مخابن پارتی دموکراتی کردستان استراتیجیک حساب نفکره yani çi dibe bila bibe demago tekliyek devlet eger çi bibe an saziyek bi saziyek ger çi bike partiyek bi partiye ger çi bike stratejik fikrandın hesap tekirin yani Bağdat dike ama pedeki nake Bağdat hevditini bir Türkare çedibe ama pir mumatale dike. Zane sebebi xarakirine Irak'ı yek Türkiye. İran'e yeki idüdici Türkiye. Sebebi ne çareserkine aluzi döndürü Irak'da Türkiye'ye. Çünkü Türkiye Ali Sünni bukhaba giridaya. Ve her Ali Şiici bir İran'ı ba giridam. Mümkün batışta hebe. Le ama nahilen çareser bibe. O zedeci Türkiye nahiyle çareser bibe. Çim o Türkiye çıkır mesela davsa gu pedeke be Bağdat'e represgere ki xo çareser bike. Kirku gu pırsa herema Kurdistan başuri Kurdistan'ı be Bağdat'e re gereket seriya Türkiye derba seriya Türkiye çareser. Rezdar garib gelone şaşa vaka Parti Demokratik Kurdistan anji Erbil çareserkirina pirzgireke xodriya Türkiye bine une deriya Bağdayere gelo xatere ya ve siyaseti çehe. Adı bir de ne rastı. Pırsa Kürt Abaşuri Kurdistan'ı be Bağdad'e be Bağdad'e ve çareser bibe. Net seriya Türkiye'ye çareser bibe. Pedeki visa hesap dike. Bir Türkiye ne kadar pirzgireke xo be Bağdad'e çareser bike. Dişte ku Bağdat bu Türkiye naxaze bikeci pedeki zahte Türkiye'deki o rebazın zahte nişani Türkiye'de de Türkiye ser Bağdat'e vederler. Eğer erçidike aluzi daha zedetir xurtike. Aluzi mesterdike. Nakoki de nabera başuri Kurdistan o de Bağdat'e de çedike. Eb seri xaji fitneye. Siyaseteki fitnevariye. Pedeki serdelize o Türkiye'ci beduxaze. Vaka mesela kuru tilçidi gerek bal çavad germeye gut çavi bay. Türkiye'ci beduxaze yani. Li emdizanin golü başuri Kurdistan ne tane Parti Demokratik Kurdistan heye. Partiyen Kurdistan'ı yedi jehane. Gelone peyviste ev partiyana anji ev hezen dinci ve siyaseta demokrati red bikin jibergo ta'de digine doza Kurdi de başuri Kurdistan'ı da. Bu bir yani gerek de ve Ali de hamu parti Kurdi
لباشوری کردستانی پدکر حساب بخوازن يعني انه برسا باشوری کردستان نسر ترکیه روی چاره سر به لبغدادی برسا کردن روجاوا لسر بغدادی را نیل شامی را چاره سر نابه شاشه چونکی مسئله کی هندریه ابیک ای پده کی دخوازه چی بکن مسئله آلوستر بکه و مسئله نگی گرانتر بکه وجبوجی که بلکی دبیجه از هنه کشتا قازنج کم اما قازنج به وی شوازه نابه وی شوازه دبه زرار و پرزگریک چاره سر کرن درنگ دکه و گلی کرد دنابه تهدیدک پرمازنده aynı vatışta başvuru kursane dixan nava tehdidegi dixan nava perçebunegi dixan nava metrsinek pir mezin ana ravşa gul başvur heye ravşa pir xetere yani pir yani hestiyari jiyandike pir bi eş jiyandike nakoki pir mezinin parti nerser hevin abori zayıfe ketiye امکان دانینا فونا و معاشا نینه پترول دربه خوریه عراق دغته لیده که بغداد دغته لیده او بغداد دغته لیده که ترکیه دغته لیده که ایران گپ خورنه لیده خواه پکی ویده نفتا اب جباکا می باشور و چه انجامی بدست بخواه گلوکی بر پرسیاره لشر به روشا خراب یاد باشور کردستانی ده کی سببه؟ سبب تکلین به استراتیجیک فكر باستراتيجيك السر با تكليان تكلي نعيبه لأما قول تكليك السر حسابه برشيبونا قلبه وقرقرنا قلبه التكليات تي وطاي خزمتك دجمن راية لا خزمتك جباك الراية جبو بيجي قريك هركس في سياسة بارتي ديمقراطي كردستان بنرخينه وراستيا في بارتي دارخينه بيش و یا جیج وی غلطیش وی شاشتی بکن گو گابه پاش دا باویجه لیش بو ویجی بوش بو پدکیجی خطریک پر مزنه نه تنش بو جواکی پدکیجی دخواه دنابا خطرک پر مزنده هیچتیه و نکنه خواجناف درخینه رزدار غریب دی ساجی ترکیه بحثا دبرا به اولاد باکور رجلات سوریه آنجی دی سوریه داده که باکور و باکور رجلات سوریه گلو اف دبرا به اولاد چیه؟ یعنی اف مجاری هری من اولاد بیجن منطقه الامنه yani ev kiça derkete peş beri tüne bu. Yani beri 12-13 sala tüne bu. Demago Türkiye u Rusal hevkir 2016 de demago vanal hevkir şunde ev gotenin herimin evle an mentika emni derkete peş. Çünkü Armanca Türkiye hinek devletin Arap و زیادترجی کنداف آرمانج او بگو دستگی بدن و معارضه گوهی به نظام گرکن یعنی آرمانج گیوان و صحبو یعنی دخواست نظام تقلب کن رژیم باس و چاقی گل سوری بری خدا بو ترکیه به اروپا تهدید کر یعنی ولارین سر سینور هندر دا کوم کرن لی پی خواست سیاست اکدن بکن لی آرمان چی بو آرمانج ترکیه کتنا سوری عرب زیده اهمیت ندان yani دگرک ندانه و روشا دست بکی وقت بین درگش ترکیه رو وکیلی ما ترکیه مداخله کرد و عرب آجی دید که ترکیه مداخله کرد دستک دانه ترکیه راستی yani آرمان جو بگو و رژیم سر اقتدار تک ببین بلا بد دما گو روسیا مداخله کرد 2016 رسما مداخله کرد ناکوکی ترکیه روسیا پر بون yani روسیا او ناکوکی روسیا ترکیه دما گو درکت نپیش سر اساسه انه بلا رژیم نکبه و نه تنی روسا دخواست رژیم نکبه بلکه نه دولت دنیا دا سالادار دولت هگمونیک دولت مازن والجی قسما ندخواست رژیم بکبه çünkü rejim bikeve ve bandorel devleti ciran bike otomatikiyen seredecil İsrail ihtimal İsrail jine dixwast İsrail jine dixwast ev rejim bikeve legalo rola Rusan de birde çiye dve devera be evlede devera be evle berehe Türkiye fersenciye Erdoğan pir fersanda istiqlal dike ne demek Rusya kata xatir nakoki Rusya Türkiye destpeki derket ne piş piştivi banal hevkir yani liser siyaset egil hevkirin Çıpken işte kabul rejim bimine o vakti çete mete o façakdari go giştine hındır Şam'ı bakşinin o vrasti bu led mukabele ve Afrindan
عفرين تنازل كر الروساش تركار رأيك لي بالمقابل وي تاني نبس بو هرمن أولا بايكو تبيج المناطق أمينة بيشاغي كتنا الرجابي ده حضر شازة ده كتنا الرجابي ده هرمك أولاد شبابه أرمانج إجبي هرمي چيه داگر کرنه وحمو منطقة آمن كدري سر آخر رجابايا ده ما قول سر آخر رجابا دخازه هرمكي وصا چه بكن باتفاق روسا وتركيا وبلكي امريكانا جي بير متفقن يعني سريكاني جريسبي نمونه هري مازن برچابه يعني ارمانجو تركيا جبي هرمنا چيه نتشتاق اخلاقي انسانيه لتشتاقي باخلاقيه ارمانجوي داگر کرنا وان هرمانه ووايا اف چند سالنجي بويا گندمك بيا روجابك هرمن اولا پنبرا وگرنن ونظام رجيم السر اقتداري وكا خاما وبلكي هر امكان خوا زيادة تنجي باندوري خوا تنجي نا گشتيا آسلگي هدنا ولاتين عرب حكومت جور تين هفديتنا دزدكن دخازن علاقات خوا وگرنن يعني بري في رجيمي دقوت ازي بالريبابريا خسر هفديتن بكم داندن استاندن بكم پشتی ویم و اوشون ده نما هدنا دیالوگی قبول دکه اواش چته اواش انجام اتفاق بان دولتا تین و پشتی اتفاق ترکیه و روسیه هف اسیتانا پیش کرد ده اسیتانا ده برنامه جوان نقاش بان حمیل سر چبو لسر با روشا ریبابریا خسر چوا کارمن دجمانتیا ریبابریا خسر بکن بلکه ناکو که روسیه ترکار هبن به ایران هبن لی ناخذ رژیمش دست خبر ده ناخذ سوریش دست خبر ده حتی دمگی حتی جیگی رژیم به پاریزه لی حتی جیگی شونده بلکه روسیه جندکانه به پاریزه لی ترکیه ده برده yani sebebi bu Türkiye mesela bir Rusya raket ittifakı işte van herima çava dagir bike. İru dest Türkiye'de ev herim nema yani dibe gündem dibe rojav ama rastla peşgiriye ne tevin yak bu peşgiriye nade civaka nav devleti peşgiriye nade civaka guhay xalki guhay milleti guhane u nava ve şura şeyde takoşin dikin ev jidi tişti kabul nakin gu ambejin bajar wan gund duan bibne herimeki amin jibo guvar çata navarın elvederi biminin elvederi da xabcı bikin u dagir bikin çünkü na Türkiye tangasi jiyan dikin mi got yani çima çünkü tişti dest Türkiye'de nama na çip dest Türkiye'de maya tane ev çatı guda Afrin u Idlib'de maya بوان سیاست که و بلیوان مخابن پارتیگی وکه پدکی جد مستیده مایه بوان خطری ده دمشاندن تنی اف کاغاتت مستیده مایه وکیدن کاغات مازن ایگو پی سیاست اوروپا دکر امریکا دکر بریتانیا دکر نوا عربا دکر دبی دا ضعیف بیه دبی دا هدنا وقت بین وندابونی جیان دکه ای تنی چید دسته مایه تنی با چتنا دسته مانه پدکید مستیدمایه به ویدکه ابجی گوش دست بچه تشتک دست اردوغان دست ترکیه نامینه البو ویجه هر وقت که گف خارن و وی هریما تامپون دکه گندم دکه مجار دخازه چبکه شوازه اشته که ام تشتک وسا بکن آرمان جوی تیسه چیه داگر کرنه دخازه لنگی خود سوری ده بمکنه لنگی خواب سوری ده خورد بکه آخا سوری داگر بکه وسا فیر بیانی قناعت مدد ویده جی بسر ناکه چونکی روجابا گوهی و مرحله گو دنیا تیده جیان ده که روشا گوهی یعنی دو وقتا گی وصاده جبو ترکی وی پر خطر بش بو جباکا ناف دولتی جی پر خطرک و خاصتا ابوالاتی گو ده ناوا شر ده ابوالاتی گو نا حمود دورا بیا شر و ده ناوا شر ده دولتی گی واقع دولتا ترک تشتاک و سابقه تی معنا استغلال کرنا ظرف بان والاتا artık Türkiye Erdoğan bir zarf vavalata kazanç bike de nava şerdene evji derek hoşar bekeş bu vavalata per xatar be bu beji Türkiye de kava hasabı per xatar u per gram Rezdar garib roşa devere bigişti bu kuvedere bi taybet rojlata navin goketiye nava tevle heviye ke mezinde yani bawaygi gişti merakana ve beje iro cihan şerri cihan siyamir derbastı be Reber apo berici gotubu u tespiti wi iro tam tenebce. Şerri cihani siyamin Kurdistan'ı dest bibiye naha le rojlata navin, le Avrupa, le Afrika,
قفقاسیا بلاب دبه اف شر جان سیمینه هر کس کته نوا فرقه گی گوری برجواندی خواه و مصلحت خواه چاول لنگ خواه در رجلات ناوین ده چه بکه چونکه اف وقت بیجن آنالیش اگه مفهوم اگه ده سیاست ده هیه کی در رجلات ناوین ده به او وقت بیجن دنیای حکم دکه چما همو امکان در رجلات ناوین ده هیه دخوازم ببین شوازی رجلات ناوین جی خلق ویر نیلن شخاره اداره بکن شخاره بدن مشاندن işte شخاره فیده جی ببینن جبو گو جواک فیده جی نبینه اینا جواک جی بداری پرشیار بیه در رجلات ناوینده در چارچوبه شورش باکو رجلات سوریه براستی جی فکر اراده تکوشین برخودان همو بشین جواکی پر پیشکتنی پر مزین جیان دکن عالی جنده عالی جوانا ده عالی پیکاتی گوهنه ev nava şoreş egide o tekuşinegi serdemi pir mezin jiyan dikine. Demek ki evci bi seri xwe siraage. Di nava vê şerê canê semîn de rola civaka, rola gelan û yekrîziya gelan bi hev re pir muhim e, pir girîng e. Fêda kê di ku derê de. Ev tişt ev hesab bil cem civakê tune ne. Civaka ku tekuşîn dikin, tekuşînekî romet dikin. Tekuşînekî mukaddes dikin. پیروزیه چمانش بو آزادی خواهش بو اراده خواهی آزاد تکوشین دکه بسری خواه معنا گرده ازدا غریب ام دبینن گل لکی وکه هیوی هیا جریبر عبدالله او جلان گو ایدی دکاره کریزن روجلات آناوین چاره سر بکه هم چوالید نرن همو پرسگری که گوهنه چاره سریا وی دا آزادی ریبر آپو دیا دا ما گو ریبر آپو آزاد ببه همو پرسگری که حریمه و پرسگری که جهانی ورنه چاره سر کرن چونکه ایرو نتنه خلق هرمش بو آزادی ریبر آپو تکوشین دکه ملتن روج آوایی جی ولاتن جور به جور افریقیا قفقاسیا همو ولاتان جبو آزادی ریبر آپو تکوشینک پر مزنده ده مشاندن اب چی اب سری خواه گاوک پر مزنه اب سری خواه گریدانه کی پر مزن و دیروکی ده نوا جواکا ده نوا گلا ده ریبر آپو چکریه ریبر آپو بیا بنگه با تکلیاب بنگه با علاقاتا به فلسفه خواه و به فکر خواه جبو بیجی امارت بینه وکا دخط در کتنه خطک دولت دا سالاداریه شردکه خطک جی برخودانه تکوشینه اراده جواکه او جی به خود پاریزه به شوازه دخط در دکبنه پیش یعنی شر جان سیامین نابرا ذهنیت دا سالاداری دولتی و د نابرا تکوشینا گلان و برخودانا گلان جبو آزادی یعنی هر دو وقت صراع اگه در کتنا پیش ایگو حتی ناها قناعت نکریه د نابا دا آلوزیا گو هی وندا دکه وندا بوینه جیان دکه چه پارتی دبن چه حکومت دا سالادار دبن چه سازین گریدای حکومت دبن د نابا وندا بوینه د جیان دکه لی ایگو خبری خستین کریه و تکوشین خود ده مشاندن و برپرسیارتیا اخلاقی گران ده خود ده بینه او زانه جبو چه تکوشین دکه او زانه چاوک و مرحله قزنج بکه لوما الهمبر به تهدید و گفخارن پر چه ده به لوما شر پر مستر ده بن لوما انبیج قرکرن پر مزن چه ده بن دردکه بنا پیش کتنا جواکا ریخستن جواکی ناو هفده یک ریزیات جواکی ناو هفده هدینا باس ازینا وان دولت سیستم دولت بینی آنالیشا وان در باس کریه لوما اونا دبینن جواک پر پیش دکهبن او در بیدخن زرار دبینن شرج بر ویجی پر فرد به یعنی احتمالا سالک مصیریه 2024 تکوشینک پر مزن لازمه برخودانک پر مزن لازمه جبو آزادی ریبر آپو آزادی فیزیکی تکوشینک پر مزن لازمه بردل پر مزنجی لازمن به کت به فداکاری به قهرمانی به هر تشتی پر یعنی پر بوته لازمه و ام قانبن به سال 2024 با سال مسیری بکنه سال خواه چونکه اف سال پر گرینگه پر مهمه و از